Hello sopite na damjing uhinam. Tunin zong pat sot ta na ki boy pi chule. Anaki nga lel jing hin khutusim ta be akuna tangpa minneo anazi. Eini Lungtup kiti. Love story to simte ngai thein. Ahung do tai. Tun aman ahin sut bangin anai khom kit tau hite. Thumakai sei masau hite. Hichi Eini Lungtup kiti Thusim hi. Emi nunga melhoi ta khat. Hin khutusim akuna hungki zi do ahin amin wang. Hin sei da jing tangi ting sel achun hin sei leng. Hichinizan a ahin khutusim ho ponata a ahin sei chuka gele ke jing in jong. Ha sa kasan zi ding kati wang achun. Ke zi ding achun gil kana sawale. Iti kahin zi do hamti ho chu Thusima anasimutin atusim to kizomat paiding ahitai tun anangai pantau hite nilakhat hi WhatsApp ka kichimchimin ahile kagul hokhat status a lakhat kilha chu kazain ladang love song hitata gospel song hitata la tampi kanangai in ngai kanasa atame ahin la hitila kaza achun kalungthima hin lungkidan ata khat kanai in kinzong gangchela chun YouTube ma hitila chu ka search pa in ahile kain motan lyrics ho chu phadechan kangai in ahile numei sa ahi wang achun kalung anakhoi khama majing e hiji achun kinzong asanu chule azi composer ko hamti chu koi ma helo wachun kahin kholpan ta na hile ka hedo pa in kinzong za chan helo pangachun asanu hu pina thilam pi hol du a athusim he do te ding chu kahin gel tai lani lingte ka hol wang achun kan mo pon ahin Facebook ahin khatve kahin muzamin kinzong kain poksin ka hu pile apha cha achun aman ehin reply to pon hinla kalung athe ke in lakha zawachun kaupi kin in hile wang pharum ta thi dia machun ehin reply nin kinzong za chapuma chun athum dan ho chu ka dong tai hi chun anampal kala in WhatsApp ma ka textin ama hin khu dan ho ka dong kit ta na hile asaw walding ji achun voice a kyau ding achun ka kitim thunin ajing ni hla an e zawachun ka kol ta na hile chomphat chu busy in aumin chomphat zawachun ahin textin hichun ka kultan ahile aring achitan ahin pick up tai hichun kinzong nahin khomdan hoju si hin se intia kaseile ta sanani ta pumachun anuya kazi hoju si hi ahin sei tai amanu se bang ta kazi ahin angai cheu hite he theina dingin amin hi boisi in koi hitin apasal pamin ding hi lelin hi sau hitina hichun thalam ni khokhat ahin tuni chana kalhilon pile kangai pen hi jing nelai kaulin to kahung kyau ho hluntan amazong munchoma le khasem hi ji achun gala chun ka kyau ho hluntan hi pha na hung chi chi in engai na thule elung sin na thu en sei ni achun kalunggu in kipa nan katimin hinla kisonlel nan katimi azi chu amandin lingkan kisapoi ahin kinzong ahin dan apau dan le chen ho ka ven ahile ka dei dan le kalungdeilam ta mi an hi je achun kinzong alung sitna ehin chan chu kan san pi tai hiti chun phat hong chi chi in hulmun gronga HSO Diamond Jubilee ke manding ko na hiji achun amazong suti kila ake ko ma hongding chu plan ahin gungtan hiti chun aloi pa to ong hluntan ahile in mai a anatin hlun a kin kagalam tu chu kaza achai azi chu keile ke kani ke hom thowal ji chu anahi hiti chun in ong hlung huntan keizong za chata chun kaumin amial jingjong vengam lo wachun kana ume
ahin aman wang kamit na ka kho hei chu tanglo chun ene vekit ne cha ko ompi hlunin nihla programa dinga chun kaung ki gung su hlun tai anihla chun ka khusung lampi u ka wa le uvin he chin hla chu kalung dei pen ama to ka kilhon masat ni pen ana hi e chule he chini khu chu kalung mon ni pen zong ana hi e phat ong chi chi in amazong akile na ting ni khu ong lung tan hom tho ta le kilhalal ta chun hin khu ka hin mang pan hlun tai a o ka za lo le kalung among zo him tapun jingka ni hla amlo wa chun phat ong si achun ka hong kheu jing hlun tan ka ki ngai na hun chu ahong khang diu diu tan a hi chom kha zuwa chun ka ki ka hluna sagu sep ding ong ki chu tho tawin amazong ahong lung neu tan hin la phat hong chi in amadia ka pandan le ka ki ta na ho ain mo chet phat na chun mi thu sei ala tapun angai bang achun ka hong ki ngai che che ki hlun tan a hi ka ngai na ong khang len che che tan ni khat zong a o zalo wa chun kanom thei ta poi inlang ong po ting in phamasalo wa chun keikom ong masaji in kananga jingjin hi chipe na amel kamu a akoma ka kala ka kipa na dilei si na zong dingin kata san ta poi heti chun phat ong chi chi in kumkhat ong hlungtan kumkhat sung chu hlep na za za zong ka hin tu hlunin lungthla na thei tam ta zong awmin hin la ka kilung si hlun le ka kita hlun ji achun hi chiwa cheng chu ka ki zo sa hlun po na hi aman e het thim kalwal le elung sit khela elung sit ding chu lei si na ahung ki sep ding in wang tu chana hin kata san lo le amlo dia ka gel khat a hi jing e phat nong chi chi in aman zong exam hen chai tan ke zong class 12 result ahung so tan kong lo hling tai e kipa pi le jing in kama sang hin khulun ding ana gel gel dan a hi tai hiti chun plan e ni kon pi in lekha aban kasim sanga nursing kapol hi ama dei sa zo chu kan hi zoi aji chu kaulen pa hi damlo hi je achun ka bol thei pen ke khut ta ka ki zenting chu ka deile ka tup ana hi kenin ke zong nursing bolding in kan ki gel hatai hiti chun kan ku te koma nursing boldin ka hung ki seitan a hi le sumdin mun a sa je achun abula chun ena ki palpi ki tapoi ahin kinzong kapa hoita achun kaupi in kamasanga kaman cha ding tan le kamasang hin hu wa sa ang panding tan ho ka sei pi le amanjong alung ahin gel thei kitan admission bolding achun pha ahin satai hiti chun kaulin zong ong lung tan amanjong admission form dang khat akila ki gut ji achun phat kan gong tu hlunin ama to ke admission form submit ding achun ka chi hlun tai hichi ka chi ni hluna athu sei tu chana ka haimil theilo chu a hi le ka umna mundiu chu aga vele le in chi da jing tango nang be a itikom ding ham namna ding mun a fencing khu ke hunglut long le ding a ki kam to kilowe ti a sei chu a hi ahin kazan mang dia zong ka deilo le kamel malin pen chan dia zong ka deilo chu ke chung a ahung hlung tan anu in ka ki ngai hlun chu anaphat so lo dan a hi nikhat sisi pul kole sa admission bol dia kaloinu to ka chi gu hlun le date 24 May 2016 ni ahin jingka a kipa ta a lakhom hlun ka hin anu in mi ahin solin he chini sun achun e hung khian uvin ka hlasit to ka za chat to kalunghan to seding zong kama mo jing e date 22 ni a asam tan dia bazar a ka chi hlun chu ke ni dia ka ki mu tu na hlun a chai ni an hidan a hitai anu in e hona ka gelin ka hla asivalin haptani lang bojing zong nelo wachun kamo jitan phone ka vezin ama akonin la imacha ahungpun kamo ka den zin zanle kaka do le
kan ko te het di kanop lo zia chun blanket ka kamin ka hengin ka kap den zin ka imuji tapoi ama wang thimo iti hizong le ka chan ngampun chanjong ka chan lo ding a hi aji chu anu in e phat sa hlun lo hen sa sa a ke khan khoding gel na a hi chen ge a na pang a hi ka het zin ka ke pa tho tho win ka ulen chunga lunghan ji ka he chom poi phat hong chi in ka ngai na alen che che in ama bia kain khuman ding dan le malam hin kho chi ding dan ka gel le kalung among thei tapun ka pu gi alinin kamit li in eina don but pai kit ji e hiti ama ngai a hin kho kaman jing hi ke jong ka kitat ma in toile aya e ki bol ma ka bangin a hi ka ki pa ni hi jong le ama bu kalungin alangin ka that khom na lun mun ho ka mu ji ting le kamit li na lungjin lun hlin a ko jing na la e hiti chun phat ahong che che in kamil na ding a hi le tin pasal dang wele pa in ka kisimin ka ke hopi tan hin la ka ulin banga e ke pa sa le elumun sa ding wang chu amlo be a hi mai e September ahong hlun ting phat na chun hostel kalut na ding khu ahong lai tul tul tan kin zong khatwei be ko lin mu ding chu kalungku pen a hi hin la ka gel lo bang ta chun aman wang e muji in kin wang ka mu khapon ka loi hon muji win ka engsit man na chun kamit hi na ki to lo pt ham kana tpga September 1 ang lung tan hostel gate kalun thun na chun emadang kalung na lang pun ka ulin thu se hole e tu la na ho kalungin alangin ka kitim zo pon ka chuti lisu den kitai mi ho ka vele in ain ngai akap a hilo le lunghel jin kap ma hiwin ke wang ka ulin to ki ngai na lai leng kam cheng khat bi a e hlamona e til coding chu ka he in a hin la e ke pa sa ding le e hlamun ding aman e da hla ta je chun hlasit nan ka timin ka mo ka den tai phat hong chi chi in alung sit na ka san pi ni khu 26 September hunglung pai ding a hitan he chi ni khu chu hunglun da mai le otin kan ki khu tol he in alam to ding dan ka he mo jing e anniversary man thun ding a hi lungneu hi in ti a eina dai ji lai ho kalungin alangin angol pang achun ka mo ka den ji tai ni khat ni sangkhol in cho pi chu ka sop thing in ka phole thi in them khat an kui khom khatan kinjong kalung gela hi banga ka hom thole kalung sit na hi wang ima alam thung ding aw mong mong poitin ka gelin ka hla asewalin ke hin khu wang kolin to ka ki khen hapal loli to ki khen khalowin ka mo ka den tai wang sit nan alodim ke hin kho hi ana a hi e hin kho jingjong wang set na jing po in aina lam to zin kalung tip cheng kana in kanamang e ahin kalung mon khat chu graduate ahin cha ya inlanga ang pot ding ket phat na chun kalung thimin ka ke power je chun gift khat be pi ding kanomen ape ding dan ka gel jing tai higher secondary ka kaina school ho chun metric exam pass ho chu facilitation program agong uvin subject ni a letter mark kamu ji achun lolhin na nei jo si chu ki paman episu ke uvi anila achun kalhuna chun kaulin gift pi ding chu ka gyal kitan azingin sangkol khat pi ding katin jp selection na ka chitan ka vet le lewang achun kalung hlai pun ima chalo wachun inlam kong kile tai ka ki tha gyal kin in graduate ain chai the hi pathin ji ahin ka taw na asan ji jong hin tin bible khat present di hekatin azingin bazara bookstore khana ka gavet le dei bang umlo ji achun maran tha a kan hol pa in ka dei bang chet khat ana umin ka hin to tai ke pa ta achun khong kile in ka ulin hungluna ki mu tu ding dan le gift ka pi ding dan chu ka nga lelin ka kyau thun jong le ngloi oti chu ka seima chat jing tai video kura ka ngal dan ho ka se in ka se tas pawachun
kaplu ziin ahong na ding nekhoho kasim jing tan ahie hi chun Bible bowa akiu sia pi ding chu kanom kit pon kamaga sai ding chula kakizapi kinin pepala kaziin dama ahin chai thea in anglun kakepa dan thu ka sein vonho asang sang manjung chula thei ahinan nikhat le lunghan ni ahilo le pathin pat sa lo kan hi kha hluna ka ki hen kha hlun jong le hi jiwan chu anapai mang thei ahilo le asithe amun mang thei ahi ji a kan pi lo dan le Bible athu ahin bang a alunghan ni akepa ni le asim jingding le midang to ane kichen kha ta jong le aji acha hin kho lampi sim tup na le lamti a akho kha na dia kadei sa dan thu ho chu tampi kazi in Bible sunga chun felicitation program ma ipi open chu to kazelut pi e aung hlun ni ahin kapiman tapun ajingin phatom cha hom thota chun ahung kisu ongin ka koma ahungin kanapi tai aman jong Bible kapi ding lam chu anata san lo be ding ahin hin la akipa ale sing e keni iti kingai hlun in kating iti plan gun hlong jong leng pathin thil gon le mem thil gon akiba lo ji himai intin gente kisale jong leng ama mi upa aina bana insunga nulepa kinepna ahi ket pi in ha sale jong le dam sunga dia kalungen anahlen chu keinup thu jong hilo amanup thu jong hilo vet chun le zo lunglam kan hilo dan le ain sungwa lungdial thinglo kan hi ji hima intin kait pen le kangai pen chu kami li puma kan hla tun tun wang achun kan hla do tan ahi khonungin zong ipiti hin kho aman hinam ti chu ago achun kana kholin a result u aso chu kahin ki khol do tan first division a pass thu zong kaza achun kipa na me li puma chun chung patin hinga kipa na mai cham kana simpi in ahin khu a kipa nan azui jing na dingin kana tau pe e ama akipa anup ta hin khu aman pole kelung thim gen thei jong le nikhat le ka kepa ni hunglung in tin patin kom kalhun ting koiman ei dei mo in ei khen ta ponte ti hi ka kile bina a hi mai tai nikhat hi mi khan in anu in numeidang a holpi tai a hin te tan kin jong seding hewa lo wachun ka mo nui den tan ipinalo de ham min adei ta aki hol kalwala lungmona ding ding ham apa jinge kakipa pi e kamo ti tan hin la kalungtima wang kakap tang thei te poi kazan mangin kamujin kaki ngai lai thun pang achun nopta achun komji thun in kamang hiding chu kamanga jong chun kanada thei mongmong jipon kaungkha dole hostera kalup na chungdung ana hiji in imomole wachun kamo kaden kitji in ahi ka geljin anujong thimo ka chanji poi aji chu numei changkhat ka hin eisit hle ding ka ta sanin thipna chi na in la mi ka pazo nai pon achapa kine pi pen dinga chu lungzo lo kai phonen galut tama jong leng ka chunga sum cheng khat cha jing jong ka chunga asen loading dan le Sabel kiti kain sungwa apulu loading dan ho kisan ge a kisai pha na chun keidinga thlasi na ka le za cha na kingai se ti lo chu bolding dang lo chu hi mai tai kinwang ki hen kiti jong le mi ki hen banga ki hen ting kan dei a hi aji chu pathin ko ma jong kan kilhan sa a hi ji in kachunga lunghlung chu kisan dingin kan kilhan e hen la kachunga hlung hi melsi ka sa in ka sang thei him pui tunin wang kalungin ka course ka zo a ka hunglo hinting le pathinin kalampi gunsa in an koinan te ti hi ka ki gel ha na hi tai hi chana ka gen thei pi le ka ka phi wangin pathin ko ma awang phat na ding le anule apa kinep na asu blit pi te dingin tuni chen ge in ka tauza nin ka gel do jingin linglel le jong leng apadam na dingin mai cham ka simpi jinge achai na din keithil to bang hi atu sa jong anu mai the
atu nai lo zong ding ahin pathin thil gon ahin lesin a leng kaina la in kato ding mong hi tin tawna to thu in ha sale zong le asan dan thim ko ham din pathin minen kahin tim uve hi chang hi ka ko ma NGAI chun amazong alisu dan gu thima chun ke zong hetman lo hi la chun ama hin kho Thusim chun ina ka sa mane kin zong kalhamonin kol kathan hun tai hi chi Thusim a konin kin zong phachompi the tamta kanai e nasima kona nang in zong ipi gel do na nei em hite bunga gen theina hin tho zo nunga nu wang hi kapa cha the jing e nunga piling ta ahi ti ka phung do nom e hi chi Thusim kahinsei hi azanom lojong ding ahin hin la keima in kalainat pi warji ahi chi hi phatam pi lu na khain su na hi hiche Eini Lungtup Thusima kuna zil do theidia ka het ho lungsit ta khat to ki khenji a ki gel si a ema le ema hin khu kila hi lo sap na lin ta hi lungsit hin khu man ding nahi ta le ma zo si mai to ding in ki kel hama sa in hi chi zo si na mai to zo na ding achun pathin ko ma taw jingin nule pa in ema phat ding adei warji a abol khelu zong da the hi poi hin la nule pa se ngai hi achai na tingle ema wang phat na anei tho to e aki ngai zo si aki cheng ding thina thu a poi lungtup mol so ding hi lungsit hin khu mang zo si lungtup a hi hin la mol so ai zo lo tingle idinga ki ngai si a na hin khu su si ding go na him pathinin nanga dinga anagon ahi loji ahi ti hai mel hi in nunga go hlang kilungsit na hin khu sunga luding na hi ta le nopsa na ding gel uvin gen theino ki mai to pi ding zo in ki kongin na dong manu ahi lo le na dong ma pa chu na ji ta bangin gel in lang lungsit nin hin la na ji bang in bol hi in aji chu na ji ahi nai pon na ji hung hi ding zo ahi na dong manu ahi lo le na dong ma pa chu na bol phat le na ji zong phading na bol sit le siding tin ahi asi sang a apha ki dei zo hilo ham ipitia si sa ding gujing na him asi na bol le apha in na da hla ding ahi SEIKHEL SEIKHEL le kingai dam che o hite hiche Eini Lungtup ponto ta a ahin ngai chai ho zo si chunga na chong che uvin kipa thu kahinsei in pathin pathe na po chi taw hen aban anang ajung hite neingai si anaka si em Eini chung na hu chung ho hi ha si na nei si em nei hin de a hing lo na hi jing lo na hi ti na chul le zo te